Ditaba ke tša iri ya seswai tša leleme la Sepedi, re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT, re lesolela pele dihlogo tša tšona. The damage that was caused by the fire is extensive, destroying a significant portion of the facility. Tona ya toka Ronald Lamola o re bagolegwa ba tla fetišetšwa dikgolegong tše dingwe. Dr. Mapudumana o tlisitswe ka mokgwa le tsela e leng hore o e thuntshetsa ditokelo tsa etsa botho. Molato wa go ama Thabo Besta le ba bangwe ba lesomepedi o šutišeditšwe go la lesomete Oktoboro. Bagešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Tona ya toka Ronald Lamola o tiišeditše gore bagolegwa ka moka ba go feta 3,000 bao ba bego ba le ka kgolegong ya Kutama Sinthumule ka Louis Trichardt ka Limpopo ba tla išwa dikgolegong tše dingwe tša ka mono nageng morago ga gore moago wa kgolego o latswe ke mollo. Pele ga babega ditaba o hlaloša gore bagolegwa ba bangwe bao ba ngongoregago ba rwele maikarabelo a mollo woo, ba bangwe ba ba leta bagolegwa ba gobetše nakong ya ntwa kgahlanong le bagolegwa. Lamola o retile mošomo wa maphodisa ba leta golegwa le bahlankedi ba bangwe. The damage that was caused by the fire is extensive, destroying a significant portion of the facility. The inmates started fire due to their grievance with the facility management. They were also unhappy with the disciplinary action taken against an inmate who had been moved to a special care unit. An outbreak of unrest and destruction at the facility prompted the South African Custodial Management Company to declare an emergency with DCS. As a result, the Department of Correctional Services intervened to restore stability to the facility. Batho ba bahlano ba bolailwe ka go seo go gononwago se amana le strike sa ditekisi. Tona ya maphodisa Pegicele o re go bile le go namelela ga bosenyi bjo šoro ka profenseng gomme maphodisa a swanelwa ke go iša šedi ya bona go thibeleng ya bosenyi bjo le go fetiša dikgaruru. O re se se dirile gore badudi ba šale tlalelong ka ge ba sena ditirelo tša sephodisa. Cele o re modudi wa mengwage masome wa Britane o gare ga batho ba bahlano bao ba bolailwego ge sale strike se thoma ka labone la beke ya go feta. O re maphodisa a nyakišiša gape ge e ba polao ya batho ka bontši ka Mbekweni ka Paarl e amana le strike seo. Cele o ipileditše go ba tšeakarolo go akaretša le balaodi ba City of Cape Town go tlogela boikgogomošo gomme ba boloke maphelo a badudi. Balaodi ba toropo ba re ga ba nyake go swara ditherišano le Santaco ge dikgaruru le matšhošetši di tšwela pele. Tumelo Madlala yo e bego e le mogwera wa potego wa Mohuna le tšana ya kgwele ya maoto Senzo Meiwa o re ga a tsebe gore ke mang yo a thuntšitšego Meiwa. Madlala yo a bego a hlabwa ka dipotšišo kgorongtsheko kgolo ya Pretoria o phaetše thoko polelo ya ramolao ya gore ga go motho yo a tseneletšego ka ngwakong bošegong bjo. O hlabilwe gape ka dipotšišo mabapi le go šupa molatofatšwa wa bobedi Bongane Ntanzi yo baemedi ba gagwe ba rego ga se yena a ba šwahletšego ka ngwakong. Ntanzi le ba bangwe ba bane ba lebane le molato wa polao yeo ya 2014. Madlala o ile a gadikwa ka dipotšišo gore ke ka baka la eng a palelwa ke go hlaloša sebopego sa mogononelwa wa bobedi maphodiseng. E fela o kgonne go šupa molatofatšwa wa bobedi e le go Bongane Ntanzi ka kgorongtsheko mengwaga e senyane morago ga mothuntšho. The statement, you did not give the police officers any description of the facial features of the second suspect, correct? It is so, yes. Nakong ya tshepedišo ya kgorotsheko Ntanzi o laetše Madlala gore a mo lebeledišiša gabotse ge a be a dutše lebatong la bao ba latofatšwago. E fela Madlala a latola. Mogwera wa Meiwa wa kgale o ile a tenega kudu ge ramosepele a mo laela gore go be go sena le bašwahledi ka ntlong. There were no intruders that entered that house
on the 26th of October 2014 that Yes, Dr. shot Koke. and killed Senzo Meyiwa. If that is what you are saying, then you've got the answer as to who actually did it. Madlala o ile a palla ke go bolela ge ba Meyiwa e be a tlhapogetše nakong ya ge ba išwa bookelong. Ditlhatsi tša pele Zandi Khumalo le Mothokozi Sithwala ba tlhasitše gore be a hemela godimo. Now, when you loaded Senzo Meyiwa in the car, was he conscious at the time? I cannot explain that part of the occurrence. What I remember is that he was heavy. Madlala o ile a latofatša ka boitsebišo bo bo fošagetšego mo molatong. O re Meyiwa o ile a lwa le mošwahledi wa bobedi mola Zandi Khumalo le Mothokozi Sithwala ba tlhatsitše gore Meyiwa o lwele le mošwahledi wa mathomo o a bego a swere sethunya. Would it not have been a dreadful error of a mistaken identity on your part? Madlala o ganeditše gape gore e be a tletše ditherišanong tša magadi a Meyiwa ka Johannesburg bjo ke botlhatsi bjo bo filego ke Zandi Khumalo ka kgorontsheko. Tsheko e tla tšwela pele ka Labone. Mmono wa molato yo a tšhabilego kgolegong gape e le sekatawana seo se ahloletšwego kgolego. Thabo Bester o ipelaetša ka go tlaišwa ka kgolegong ya tshokollo ya bagolegwa Kgoši Mampuru mo a golegilwego gona. Bester o re o fetša diiri tše 23 ka letšatši a tlemilwe matsogo ka seleng ya gagwe. Moemedi wa gagwe wa molao Kabelo Mate o boditše kgorotsheko gore Bester o be a tlemilwe matsogo le ka diseleng tša kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein le ge a golegilwe. Ba latofatšwa ka moka ba 12 molatong wa go ngwega kgolegong ga Bester ba tšweletše ka kgorongtsheko ya magistrata wa Bloemfontein. E ne e le tshono ya gore baratani bano ba kopane gape mme ba idirisitse gore ba lebane mo matlhong e bile ba tshwarane ka diatla morago ga gore ba seke ba bonana e sale ba tshwarwa ka Tanzania ka Moranang. Motshwaro wa bone e bong Dr. Ditaba Magudumana le Bester yo e leng motshwaro wa botlhano ba boleletse lekgotlatshekelo dingongorego tsa bone tsa gore ga ba tshwarwa sentle. Magudumana o ne a bolela gore o ne a golegile diatla le dinao mo veneng ya maphodisa fa a na le mo tseleng ya go ya kgotlatshekelo. Mmueledi wa ga Bester o boleletse kgotlatshekelo gore o tla ya kwa kgotlatshekelong e kgolo go ya go gwetla maemo wa ga Bester kwa kgolegelong. Ka fa letlhakoreng le lengwe mmueledi wa ga Magudumana a re ba santse ba tsweletse ka go ikuelo ka kgotlatshekelong kgolo ya boikuelo ka se ba dumelang gore ke go tshwarwa mo go seng ka fa molaong. Dr. Magudumana o tlisitswe ka mokgwa le tsela e leng gore o e thuntsetsa ditokelo tsa etsa botho. How long is ditokelo ya gore o tlamehile a tsamaiswe ka tsela e leng gore ya hlompheha ntse le moqosuwa empa o ntsana le tsona ditokelo tseo. Senue Matshwara le Motanyane Masukela le bone ba boleletse lekgotlatshekelo gore mosupi wa puso o ne a kgela puo mo go sebaneng ba se kwadile mo metsweding ya dikgang. Kgang ya gagwe ka tshwarella case ena ya magistrate gore e tswelle pele ka lebaka la gore re tlo tlameha gore go emelwe sephetho. Ha re hopola hantle gore Dr. Ditaba o kgatlanong le tshwaro ya hae. Jwale a keke a kgona gore a tswelle ka trial e leng gore o kgatlanong le ho tshwarwa ha yona. Ka fa letlhakoreng le lengwe rraagwe Katlego Bereng a re go tlhakile gore Bester o tsaya dithoto tse go tweng dinyeletsi di le botlhokwa go feta botshelo ba morwae. Ke bona le ntho fela ya ho senya nako empa potso ke gore na dintho tseo kaofela ha tsona ha se a dula sheba di bohlokwa go feta bophelo ba ngwana ka na. Kgetsi eno ya go ngwega e buseditswe morago go fitlhela lwetse a tlhola malatsi a le 11. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Re le kgopetše maikutlo mabapi le potšišo ya rena letšatšing la lehono mo re rego moemedi wa semolao wa ngaka Ditaba Magudumana o re o belaetšwa ke tshwarompe yeo Magudumana a ifilwego mesong ya lehono ge a išwa kgolego mo a rego o be a khokilwe matsogo a nameditšwe ka morago ga sefatanaga sa maphodisa. Ra botšiša gore a maikutlo a gago ke afe ka ga se. Se nna ke rata go tseba ke gore Ditaba Magudumana o ba nyaka special treatment na o ba nyaka go swara bjang o ba senya go namela ka morago ga vena maphodisa o tshwanetse gore a namele bjalo ka mang le mang o a neng molato. A gona motho e leng a le kgatlhanong le molao o raete ba mo hakile ka di haka boy
so mollo o goditse a o orele. Moemedi wa Makudumela o na le tokelo ya ho ngongoreha ka hore Makudumela wa mpatala, empa ha ke a bona o na le phapang ka tsela eo Makudumela a tshwereng ka yona ho fapana le batshwaruwa ba bang, hobane ba ntse ba tsamaiswa ka tsela e tshwanang. Fa Makudumane e ka se kgonege ebile ga e kwala le baemedi ba gagwe, re tla lemoga gabotse gore le yena ka malatofatšwa ka fao o swanetse go swariwa ka tsela eo ba go nonelwa ka moka ba swariwago ka gona. Ga gona photofelo ka mokgwa e le gore o ba ya gokilwe ka gona le go sepedišwa ka gona. Se se leng gona ke gore o nyaka go swariwa bjalo ka mokgoso wa tlwaelega, special treatment go ya ka molao wa gana. Batho ka moka ba swanetse go swariwa ka tsela e tshwanago, a go photofelo, maphodisa a dira mošomo wa bone. Mme wewe o swanetse go swariwa go tshwana le mogolegwa o mongwe le mongwe owe a obilego molao ka mona gare ne Aforika Borwa. Jwalo o swanetse gore a swarwe a bofiwe matsogo a be a nametšiwe ka beneng ya maphodisa ka morago a išiwe kgoro ya tsheko. Ditaba di tšwela pele. Tielletšo ya molato wa gore molawana wa go fokotšwa ga diiri tša go rekiša madila ka profenseng ya Limpopo o phaelwe ka thoko o šuthišeditšwe go ya letšatšing la 18 Agostose ke kgorotshekokgolo ya Polokwane. Seo ke ka morago ga gore EFF e dire kgopelo ya go ba karolo ya bao ba ipelaetšago ka molawana woo. Ka tlase ga molawana woo o moswa dikgwebo di dumeletšwe go rekiša madila go fihla bošego gare go tloga go iri ya bobedi. Mokgatlo wa Sekhukhune Liquor Traders Association o beakantše go tla go lebana mahlong le kgoro ya tlhabollo ya ikonomi, tikologo le boeti ka profenseng ya Limpopo. Phokotšo ya thekišo ya madila ka diiri tše pedi e tlišitše dingangišano magareng ga beng dikgwebo le ba mmušo. Beng dikgwebo ba dumela gore se se tla tliša tobo ya letseno le gore kgoro e hlokile nnete ge e be e tsentšha tirišong le go phatlalatša melawana ye. Wa tsepediša tshwanelo ya bona ka malebisha mo e leng gore ba ile ge ba le ba thoma gazette ba re the issue the act ba re the issue ya gore the advertisement tshwanetse di diriwe under National Gazette ba e phase out for the tavern because of e kgonno laetša gore no bopharitšhaba ka sephara a ba kgonno fitlhela information. Mokgatlo wa semmušo wa ganetše ka profenseng o re kgoro e tlhokomologile lekgotla theramelao la profense ge e šišingwa molawana o. The MEC never even took this matter to the portfolio committee. Remember, we are having our people or honorables from the EFF who are representing us in the portfolio. They never debated about these decisions. Le ge go le bjalo kgoro e ikemikela gore go latetšwe ditsela ka moka tša maleba pele ga ge molawana o tla thoma ka la pele Agostose. Before to implementa molao ka di 1 tša August re bile le magato a re a tšereng a gore tša molao o iša di constituency ko bathong gore batho ba be le di-comment dipolelo le dikgahlano ge ba ne le tsona ka go hloka mahlatse a gona le motho o a kileng a tla a ba le di-comment le di-objections to the regulation. Beng dikgwebo ba re ba eleditšwe go hlokomologa molawana o mofsa pele ga kgoro ya tsheko e tšea sephetho. They can continue to trade pending the finalization of the matter. That is the legal advice that we have received from our attorneys today. Ka ntle ga kgoro tsheko sehlopha sa batho se be se opela ka kholofelo gore molawana o fedišwe. Dipoelo tša conference ya go kgetha boetapele bja liki ya basadi ba ANC ka KwaZulu-Natal di sa fegilwe lefateng. Seo ke ka ge dikemedi tša go balelwa go 27 tšeo di bego di sena maloka a go voutela maloko a magolo a 5 ga bjalo ba filwe maloka ao. Nontlantla Khoza yo a kgethilwego bjalo ka modulasetulo wa profense ka mošupologo o fentše ka diboutu tše 3 ge ile leloko la komiti petiši ya ANC gape e le modulasetulo wa komiti yeo e šetšanego le dikgetho Phemi Majodina o re conference e ya go rungwa ge fela dikemedi ka moka di kgonne go vouta.
Sehlopha sa baemedi seo se lahlegetšwego ke tshepo sa maloko a liki ya basadi ba ANC ba tšwela pele go ipelaetša ka ntle ga lefelo la conference. Dikemedi tše di bolela gore di latetše tshepedišo ka moka ya go ingwadiša le go kgonthišiša se. E fela ka morago ba ile ba botšwa gore maina a bona ga se a tšwelela lenaneong la bakgethi le go ba dumelela go ba gona conferenceng. Dikemedi tše 27 di amilwe ke bothata bjo. Go sa le bjalo ba re ba ka se dumele dipoelo tša dikgetho ge divoutu tša bona di sa akaretšwa. Seo se ile sa gakantšha baemedi bao ba amegilego ke gore ba bangwe ba bona ba ile ba dumelelwa go voutela maloko a tlaleletšo e sego ba maemo a 5 a godimo. Ditaba di sa kgatlampana. Mošomo o emitse ka moepong wa platinamo ka Bakubung ka Liedag gausi le Rustenburg morago ga gore bašomi ba ngale mošomo seo ke ka ge ba ipelaetša kgatlhanong le go se swarwe botse mošomong. E šetše e le tekano ya dibeke tše 4 bašomi ba tsenetše magato a boipelaetšo ka go le lengwe ba nyaka kokeletšo ya megolo. Moepo wa platinamo wa Bakubung ke wa setlamo sa baagi ba China mme o tlhagisa platinamo. Badiri ba mo strikeng ba lopa tlhatloso ya dituelo. Fa ba dikgantsa SABC ba fitlha mo moepong, matseno a ona a ne a tswetswe mme go na le dilwana dingwe tseo di dirisitsweng go thibela tsela. Ke badiri ba setlamo sa tshireletso fela bao ba leng gona mo matsenong a moepo. Badiri ba latofatsa setlamo ka go se latele melawana ya badiri. Re na le mathata e re batlang gore ba re lokisetse ona. E leng gore go santana go na le motho e leng gore o fumana 6,200 ka 2024. Go santana go na le motho a golang tšhelete eo. Re ba kopile gore no ba alaine di-salary tsa batho ka gore go na le batho ba e leng gore ba ira mmereko o tshwanang empa ba sa gole ka go lekana. Re tla nna teng mo strike sena go fitlela mothapi a tla tafoleng le rona re mo bolelela mathata ana a re lokisetsa mathata rona. Badiri bao ba neng ba sa batle go itsewe ba re seemo sa bona sa tiro ga se je se duelang. Ngisuke eStern Cape ngizosebenza abantu ngihola imali engango 6,000 and number 2 mandi ekhaya funeka ndiyazi ba nemali engango 1.5 ngapha ndiyasupporta nabantwana. Mona re di slave ha ke tsebe tse jwang ho bile o betere ha o sebetsa ha motho la o sebetsa mo Bakubung. Mokgatlo wa badira moepong wa NUM wa re ditshwanelo tsa badiri di a gatakiwa. Re batla go tsena ka mo Bakubung re le mokgatlo wa badiri ba moepong re le National Union of Mine Workers mme fela mothapi o bontsha a sena keletso go tsa takatso ya gore a ka bua le ketapele ya National Union of Mine Workers malebana le ntho. Setlamo sa Bakubung Platinum se tlhalositse fa se ka se kgonne go tsibogela kopo ya SABC gore se tshwaele. Zebulon Maine, SABC News, Liedag. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile kudu-kudu ka lebaka la dišere tša gauta. Theko ya dirafia le oli e fokotše. Sehlopha sa mathomo sa dipapadi tša banyana se gorogile ka mononageng morago ga go ingapela dipapading tša basadi tša sebjana sa lefase sa kgwele ya maoto ka Australia le New Zealand. Ba raloka pele Thembi Kgatlana, Hilda Makgaia ga mmogo le moraloka morago Noko Matlou ebile bona ba pele go tsorama ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo. Matlou o re ke nako jwale ya gore Afrika Borwa e thege dibapadi tša basadi. Ke gale re bolela ka taba ya gore ba tshwanetse ba fomeliki ya bomme gobane o ka lebelela setlhopha se sa banyana ke gale se šoma gabotse se qualifyile gabedi go ya di-olympic ke gale se qualifya se winne AFCON no
se qualifyile go ya World Cup le gala bobedi mo ile gore this time se shumile ga botse se kgone ya go knockout stages. So ke nagana gore league ya basadi tshwanetse e be professional, but re ka thusha ke di sponsor ga di ka ta on board ba kgone ka sponsor league. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgatha tema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube, ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Lebeseng kadimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. Ako le bo khaje di thobela re lebela ka kanya bo sebosho mjalo hono re lebetse di khona go ja dipula ka represent tše masometharo re lebetse jona ro ka kwa Eastern Cape di khona go ja moya o tla bo kitima ka dikilometara tše masomenne go rtogela dikarolo tša gona ka kwa Durban go mer lebella go sa bosho mjalo hono temosho ye o le tšago ke ba ka kanya bo so ba re bontšha ka di khona go ja maphoto a le batlele o tla be go le tlakile gona ka kwa Motsekapa bogari bena ga Afrika Borwa a go temosho eo e letetšego go me di khrata tša di temperature tša rena le lebetse tša tšila go sa sa re lebetse go tla ba go fodile ga magareng ka Johannesburg ka maru a tla ba go apešitše province le gona ka Prongor spread ke tšema 24 bogari ba province o ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka province ya Limpopo go tla ba go fodile ka Bakersford go tla ba go apešitše le maru dikarolo tša Zanene Thohoyandou le gona ka kwa Messina ke tšema 23 gomme go tla hlaba letšatši dikarolo tša province ya Polokwane mo re botša gore go tla ba go fodile ga magareng province ya Mpumalanga go bontšha go tla ba go fodile ga magareng province ka moka le gona ka Skukuza mo go tla ba go apešitše maru province ka moka re botše le gona ka Sekunda ke tšela 19 mo go tla bontšha go fodile ga magareng ka KwaZulu-Natal re botše gore go tla ba go apešitše maru dikarolo tša province o ka moka ka Vryheid Ladysmith le gona ka Richards Bay di khrata tša di temperature di tekanyetše ga magareng ke tše 23 ka Eastern Cape go bontšha go tla ba go fodile ga magareng le gona ka East London ke tše 24 Mthata ke tše 24 Maletswai le gona go bontšha go tla ba go fodile ka magareng le gona ka Komani ka Western Cape re botše gore go tla ba go hlabile letšatši ka Motsekapa ke tše 22 ka Beaufort West ke tše 24 mo go tla ba go apešitše maru dikarolo tša province re lebetse dinaga godimo tša province yeo ka moka Glen William go bontšha go tla ba go fitša ke tše 30 ka province ya Northern Cape re lebetse gore go botša go tla ba go apešitše maru ka Sutherland fela go tla hlaba letšatši ka Appington mo go bontšha gore go tla ba go fiša le ka Springbok Kurumane le gona ka Kimberley mo go bontšha gore go tla ba go fiša ka tše 25 ka province ya Free State province o ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Welcome le ka gona ya Porterville Sasolburg le dikarolo tša gona ka go la Bethlehem go bontšha gore ke tše 19 province eo ka moka go mere lebela province ya North West re betse gore go bontšha go tla ba go fodile ga magareng Switzerland ke tše 24 ka Rustenburg go bontšha go tla ba go apešitše maru wa makabakabana dikarolo tša province eo le gona ka Lichtenburg le Ottosdal ke tše 23 ke tšona tše ka kanya bo sebosho go mjalo hono go tša go nna setlogolo sa babina tao ke re mmogo